Ekroba marani bamenereti mbunge wa Moikro Susan Mwindu no tubo mbesa cia gaf pakiaria puitentere cia gantara kichogoria batagundekana mbesa hii kinyuma yabo kwithira bakiromba ne batariritia ati bawete Mwindu barubonene na kinya kumwakura ndebiti na mbere bawe butabakinyila mwankanende Martin Mwambi na ribotie gikundi gia Ekro kuma mbare cia gantara kiwandia chogoria kiri gicigo mbunge kia marai baumirite mbunge Susan Gogwa Mwindu bakiugaga na urire bariuga mbunge Mwindu bakomuthura ataro kinyambare inu na kura kumugwata mbaru tutona mbesa cia mbunge wa Mwegoro batwe tuyo tuturaga twira gwa tufoma ikundi na tukafoma ikundi na bimo ni registered na tutona into iwe ja ona kinya tatu romirie tu kweba makinya bate muije tumonagira mbisa ni ile jambagwa na noka twegujaga ne ikuejanwa na tio tanio nde mugeko lwantigwa na nde na miaka 70 na ntalo mona nte kumenya lewu kagita miaka wetigele kerirwa ni akake jagonjo wange kati kole andiete noga tuonaga kiejana sanitary pads side cia Tharaka tukarigwana betu boke thoga bate tumagira tukona iririte kurumburi akabairira mbesha ge ikundi tukarigwa gwetu ikundi cia na gwetu kethaga ati twiji lewu amenya kenda kula onati gakeja gutuswa eja agiseragira onda masukuru metu tugutona agisera na ugai kuringana na Ekro baba bariuga batwire kwigwa mbunge Mwindu matangachoni ari ntere imwe cia kaunti ya Tharaka ni thiende ya taro kinya nagu kwao asoka gwifomwa enda anankanagira jia kwejorera igwetwa ngafu tuyo area no tutajiona jangafu ate na kwenda kwejorera fomu jia kuthomithia tutamona kuma twegwa kiruraga tumuijaga na rietwa manda Mwindu tawe we me representative wa guko gwetu tionega tumona ama TV ni na kwa kirota mauntu akieja no tethio agicerera mangurupu angajia iti angajia mana akairotethio hapa na pale no mweno batubenagia nkoloni yetu na into ciondera twi batongu gote into batuletagira na gwetu bakiongera baugite ikundi bari na byo nkuthoinde kuma kuthungiro bichi bo batorobona kanyamugo na baturaga kwandikithia na mbunge Mwindu atarobera bura kwandikithagua kenda bona kanyamuga kam otebwa turotereta ontona disability angwa taloeja elega kweja totemwa kiangaba no peo toterura rietu atue totekwanda rietu tuyo ona totemuje ko jia ate tuseragira manda Mwindu ona tije kana neije barabara ja kwejana na iliku owo mwina akiringa ayakirwa akimenya akiringa campaign na ugaitia kujira na ukulaja tumuonaga ona atu yakenda kula jiao na mbifoka gitakawa kinyane abatie rweje tana twamona na jiko na atwi kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Martin Mwambi.